Manipur. Ngasi saya pukni am nung shibasu doga kapning basu ani maki mix feeling di oi. And I'm very very glad sige opportunity sa pangagai na Manipur dala ko pangjaba doga mayam na ibu yam na nuksi na upiram bagida mag ay haningai later na so thagat pa phongdok cheri doga sidagi so hena mai pa ko jage kana honara khige hana thamjage. Thank you.